Dobar dan. Ako niste znali ko sam ja, ovo je za YouTube trailer, samo da znate. Ako niste znali ko sam ja, ja sam Vedat. Ja sam jedan YouTuber koji baš puno voli da radi video oko igrica. Evo, upravo ću vam se pogledati moj kanal. Merci YouTube. Idemo na videos. Radim Roblox, radim VR videe, ponekad radim isto tutoriale, ali nije baš toliko. Ponekad radim zabavne videe koji su izvan igrica, koje napravim od igrica, koje sam vidio drugi youtubera što radi. Ovo je isto jedan tutorial. Evo vidite, igram primjer, igrao sam PCMX, igrao sam 60 sekundi. I sa time dovedem svoje prijatelje. Na primjer u ovoj tu epizodi, tu je sa nama jedan poseban drug koji ćete vidjeti skoro pa svakoj epizodi kod mene. On se zove Irfan. Njegov kanal, ako želite da ga posjetite, je Palačinak Drmex. Bez ovog za. I ne bi vam trebao izaći prvi, nije ni meni. Odete samo tu na filters, kliknite channels. Ako vam ne izađe, onda morat ćete otići na jedan od mojih videa. Na primjer, otići ćemo na ovaj tu video. On je u njemu. Sad. Ovo je naš preživljavanje series. Ovdje igramo preživljavanje u Minecraftu i hvala kanal, evo ga. Ostavit ću ga dole u opisu, samo da znate. Ovo tu vam je Irfan. On je isto jedan od ljudi koji snima sa mnom. On je od najpopularnijih ljudi što snima sa mnom. Ima 14 subscribera, 32 videa i on isto snima igrice. Znači možete slobodno da ga posjetite. Na njegovom kanalu. Da. Tu je sa nama isto je Faris. On nema baš YouTube, ali on ima svoj TikTok. Ućemo TikTok i samo ćemo prvi video mutat, da ne dobijem copyright. Izvinjavam se zbog toga. Ovo čekaj od Irfana video. Evo, ovo vam je Irfan. Drmex.app. To vam je Irfan. On snima isto video na TikToku. Što vidite. A imamo i Faris.app. Trebalo bi prvo da mi izađe Faris. Evo ga Faris. I on snima video oko futbala. Hoću ga natjerati da napravi YouTube kanal. A imate i mene na TikToku. Napišete merci.app. Da svi se zovemo pod app. Trebalo bi... ne izlazi jednostavno. mercibros.app. Ljudi kao što vidite, ovo je isto moj TikTok. Mercibros. Ne mogu vam pokazati ostale videe. Zato sam morao katati taj tu dio. Sam vidio. I da! Ako vam se svidio ovaj tutorial, što nam se da jeste, kliknite subscribe kako bi naučili više o meni. Kliknite subscribe i pogledajte neke od mojih videa upravo sad što imam. Ako želite baš neki poseban video, napišite u komentarima. Kupit ću tu igricu i onda ću snimat. I da. Nadam se da se svidio ovaj tutorial. I bye bye.